bakunze ibiganiro biva kuri radio na televiziyo Minembwe TV aho murereye tubahaye ikaze gukurikirana amakuru yacu yo kuri uyu wa mbere ni tariki 10 kwezi kwa gatatu mwaka 2025 umunyamakuru Ndirunezerwa Benjamin muhora mubana nawe. Uyu munsi kuwa mbere tariki 10 ukwezi kwa gatatu umwaka 2025 indege ya leta ya Kinshasa SCO yazutse itera ibibombe biremereye ku kibuga cy'indege cya Kiziba territoire ya Fizi muri komine ya Minembwe Kivu y'Amajepfo. Cyari igihe cy'isaha 5 indege yabaje kuza kare igihe cy'isaha 2 za mu gitondo iguma kuzenguruka muri ako karere ikagira izero, hanyuma habigiye cyitazi 5 indege itangira ibomba ibibombe biremereye. Aha yangije ikibuga cy'indege aho yateraga amabombe aremereye, ndetse yabashije gusenya ikanisa rya Methodist ubwo yashanyuraga amabati ndetse n'inzu zimwe zirakunduka. Abaturage twaganiriye bavuze ko ibi bintu bidasanzwe mu karere ka Minembwe bahoranaga izindi ntambara ariko indege yabaye ikibazo. Aba baturage bahise bahunga berekeza mu bihuru nibwo bahise bagaruka umunsi ugiye. Tubibutse ko muri izo bibombe nta muntu urimo bafashwe n'ibombe cyangwa se ngo atakaze ubuzima, gusa inzu amakanisa byasenyutse. Aba baturage bakomeje basaba leta gukomeza kubarinda ndetse n'ibintu byabo. Bamwe mu bo twaganiriye bavuze bikurikira. Rutikanga Bidetwa ni chef wa localité ya Gishigo. Ibintu tubonye none biradutangaje, nta handi hantu twari twabibona. Ibintu biko bikora leta ya Kinshasa nta handi bihantu byari bijabo mu baturage, nta musirikare bahanganye nko bararwana, nta muntu numwe. Ni mu baturage gusirarasha amazu yakunduye yakorasha no kibuga cy'indege, nta kintu na kimwe yangirije gusa. Byo bintu byadutangaje ntituzi icyo leta Kinshasa amabomba 5 hano mu mazu yo kukiziba kwa Mugaju yamyihangiza, amazu yose yakundutse, insengero zakundutse, ibintu bimeze nabi cyane. Abaturage bose bahunze bari mu bihuru. Ureba atakoze ikibuga cy'indege kiri no mu baturage n'ahantu hatarenze metero 30 cyangwa 40. Abaturage bose bashwagereye bahagaze bari hanze babuze aho berekera. Tukaba twosaba leta ngo nyabone ibi bintu nigerageze guhindura. Birasa abaturage nibo bahanganye, nimba bahanganye na M23 ihanganye na twirwano yorasa mu baturage, nta muntu nta musirikare nta mbunde yahavugiye kano karere kose uhereye ejo tugize icyumweru kishize nta masasu twumva hano muri kano karere. Ni gute yoza kurasa mu baturage nta sasu na rimwe rihanganye n'umusirikare wa FARDC? Icyo kintu nicyo cyatubabaje cyane dutangaje. Cyasa ngo nihindura ibi bintu ije ku rugamba ruhangana n'abandi basirikare apana kurasa mu baturage. Eske bahano M23 iba hano kibaza ko isiga muri Noro ni Bukavu naho iri ku Marejo. Ni gituma itarasha ikibuga cy'indege cya Kavumu, gituma itarasha ikibuga cy'indege cya Goma, gituma itari kwirasa abaturage bari Bukavu na hano mu Minembwe gusa n'ijyatsemba gusa yakeneye gusa gukora mu baturage. Icyo duko twiyama indege yabomze none urumwe mu baturage. Ni gute mwabyakiriye kuri ubu meze gute? Twebwe twabonye indege iza ijya mbere yaje irakubita abana basa n'abahunze, turagaruka dukorera abana mu rugo ngo turangize irasubira iraza irakubita amaza tubomokeraho, amadara aratibuka gutibukira abana, ndetse mugabo abavyeyi bamwe ntibari bahari dusanga abana bihishe mu nzu ariko idari gihari ribatibukiye. Ibintu bikomeye cyane twabona uko tubasha kubivuga. Ni umwanya mutoya cyane n'ikintambwe kazingahe sinyomenya aya mametero kuko nje ndi umukecuru, ariko ni habarasa mu baturage, ni hafi n'ikibuga cyane ku nzu yaje, nta yindi nzu iduciye hagati n'ikibuga. Hanyuma mahunga kamwerekeza he? Twari ko dunga twerekeza mu muhana, ariko wa muhana nawo hose ntanzu itagiye ibomoka, abana gusa bakagenda bahunga. N'Imana yakinze ukuboko kuko ariho ridukingira, ariko ibintu byari bikomeye. Twari ko duca mu masasu abana barahunga n'abantu bakuru, tone turarokotse ariko amazu yabomotse kandi yangiritse. Kuri ubu mwe butumwa mufite? Ubutumwa dufite ni ukugira ngo batubwirira abantu nyine, leta iratumaze, leta yoresta abantu ikarasa abaturage, abavyeyi n'abana bari hamwe ikabarasa. Sinzi uko bimeze, byadushobeye ukuntu twobigenza. Turabashimiye kandi mukomeze mwihangana.
drone yagumye kuzunguruka hejuru y'inzu ngo turangize tuvuga ngo wenda ntirasa mu mwanya tubona indege iraje yamiza kera iri hejuru yacu twama dufata abana twama twita mu gihuru yama yanje kurasa twama tuja mu murima abariho twicara mu ruzitiro twicaye munsi nayo rutoke ngo turangize irya kabiri twatugejeje amasaha yo kugaburira abana turavuga ngo wenda ntikigarutse turasa kandi turaza dusubira mu nzu ngo dusubire mu nzu twama dusa kandi twama duhurirana nayo kera iri hejuru yacu si twari ko tumenye uko natwe byagenze twama dusa kandi twita mu gihuru inzu zazikunduka nta n'umwana wabigezurira twama dusa kandi dusubira mu gihuru turicara nabo bamenye ibyabaye no kugeza n'ubu abana bahahamutse nta mwana wawuja hasi nta mwana wawurira none ko twasigara bumva ni moto yayisoma bakama bavuga ngo indege iraje nuko byagenze ariko nukuri twabonye ibintu tutarigera imitima yase ari abakuru ari abatoya nta muntu uri ku murongo hanyuma n'iki mwasabye leta yakoze ibintu icyo twoyisaba no kugira ngo ibashe gutandukanya abaturage n'abasoda yarasha abaturage ntiyarashe n'abasoda kandi n'abasoda ntabwo bari mu baturage none ga nukuri leta ibimenye kandi bamahanga bimenye badutabarize naho tudashoboye kugera kubera kuko indege nihaye itumara nyumva gusa indege iraje ngwize nyama mpita nsohoka nyumva kera yarashe toya abana nyine mu buryo nyereko simba ku ruzitiro n'umwana irarasa amazu amwe arabomoka y'abaturage ikibuga cyakundagutse cyashize abantu bose baba bita mu gihuru nyine inzu zikaza zibomokaho hari undi mugore wari ufite uruhinja idafari rimwikubitaho bene ahangaha mukarusizana yari idafari ryamwikubiseho ry'inzu none n'ibyo ngibyo n'ubundi abantu nyine baracyashandabutse ko baravanga irasubira igarukiga kandi isubire ibombe mu muhanda mikikira gusa niho turi dufite aho turi kumikikira niho twicara inzu inzu bavuze kuko nyine zimwe zo korahira ko zizangiritse niyo kwa rusizana yanyeganyeze gusa umugore asohokaga amadafari ahatibuka yasubiye kureba uko zagenze maze twicaye umwanya twumva kuko indege itangira gusuma abana bari hanze baravuga ngo indege zirasiraje igihe twitaye hanze tubona kera irashitse kera itangira kurasa abantu bose bita mu bihuru abandi bakobita mu mazu nyine babara bahungira nuko ngo itambuke ngo twitanze dusanga ikibuga yakirashe n'amazu yarashwe kugeza no kwikanisa ikanisa naryo amajaje yose yasataguye n'amasharipante yaguye ikanisa nibangaye none abantu bose bashinzwe icyo kintu bogaragaza kudusabira Imana kuko tubuze umutekano hejuru y'indege ya drone kibuga amafaranga menda akazafata mu mazu menshi yagiye atibuka nyine mu amadari kugeza no kwikanisa amajaje yasataguritse n'amasharipante hanyuma tawangiritse ariko nyine bakomeje guhunga Imana irarinda kuko n'abanyeshuri bari babasohoye baciye mu kibuga Imana irarinda ntiyagira uwangirika n'abantu ni hamwe ni hafi kabisa muri zero mwihangane kabisa uko mugenzi wacu nyine navuye kuvuga natwe niko twabibonye habaye nyine mu gitondo twumva ka kadege kagumye kuzerera tubanza kubihinyura tukagira ngo ya ndege niyenda ntiza ariko haje kuba mfigiye cy'isaha 5 tubona ya ndege iraje tukiya twiruka ngo turebe abana kera twumva irabomze bamwe birutse basimba sinzi ko bamwe batavunitse abantu benshi bavunitse abandi bariko basimba bahunga abana none tubigeze bajana n'abana bamwe bariko bahunga kubiri nabo kuko abana bari batawanyitse abandi bavyeyi biruka baje ku masomo y'abana bari kuko aho yabomze n'amasomo y'abana hari hamwe taba leta ngo iduheze umutekano itugirire imbabazi kandi n'abazasenga bagira icyo badukorera badusabira Imana kuko leta iyo kiratuma noneho mu bana n'abaturage tikiya ishaka umusoda kirashaka abaturage bimbura mu buryo aho yabomze nta musoda wari uhari n'abaturage gusa twahunze bamwe bahunze kubiri n'abana n'abavyeyi bari bavyaye bariko basimbagurika bamwe bavunitse ibintu tubonye none biradutangaje nta handi hantu twari twabibona
Ibi bibaye si ubwa mbere ushize kandi iyi ndege ya SCO yaraje itera ahitwa Nyarushoka, yatera ibibombe ndetse n'ahitwa kwa Buhimba mu karere k'Irundu. Iyi ndege ikaba yateye amabombe 5 mu kibuga cy'indege ca Kiziba. Abaturage barasaba amahanga gukurikirana iyi ndege, niba ngombwa habe ibihano. N'aya makuru rero ariko bateguriye kuri Minembwe TV, umunyamakuru Ndimeze Gombe cyane. Rero naho ubutaha.